Vere o leve gorostane tarmê ji nabirekez Holandî ya ku ji aliyê Zelamê ve li Komalga Bêrsivê hatê kuştin hatibû veşartin. Lê li ser daxwaza Konsulxaneya Holandî û bi biryareka dadwerî ev qebre hate vekirin da ku tarmê wê ji bo welatê Holanda bê teşandin. Konsulxana Holandî daxwaş ji Wezareta Navxwe kir ku laşê vê jinê bihête veguhestin bo welatê wê li Holanda. Wezareta Navxwe jî daxwaz nivîsarekî daxwaş reveberiya polîsan kir ku laşê wê bihête veguhestin bo Konsulxana Holandî. Pêkarên yasayî pemahengî gel dadgeha Zaxo polîsên me şiyan laşê vê jinê pêkarên yasayî firêkene Konsulxana Holandî û şwêrê ve dapişte welatê wê li Holanda. Çalakvan û rêkxrawên dwarê jinan da kardikin her çende dilgiraniya xwe nîşan didin lê heyaniha bi fermî ev bûyer protesto nekirine. Bi tinê sê roj bûn hatibûne herêmê û peywendî bi nivîsîngeha berhengarbûna tondûtîjiyê li dijî afretan li Zaxo nehatibû kirin. دفما يعني تشتكي جالكي نمقبولة بو أفرتي بتكرن يعني ديتنا من هر إشاندنا كأفرتي جالك معنوياتت أفرتي دي تكد بدك أفجنكا هولندي الفيرها تكشتن يعني معنوياتت ما تكبرينو أم جالك بخمبارين في حادثة تقريبا حدود 3 ساعة ما حالكينا وهاتين دفما و نخير چکشت وان دفما و نبی یا اودیف بیزانی ندما اما سه روزا بیتنه داخلی کردستانی ببین. صافی ناز زروی یا 24 سالی ل روژا 15/2/2016 الکومالگاه برسوه سر به ناحیه درکاره یا سر به قضا زاخوه جلای هفجینیوی 33 سالی و هاته کشتن ده همان روژدا لگرستان گنده داسی که هاته وشارتن. کشتنا صافی نازه سر آست راگهاندنا عربی و هولندی و بیانی دنگ ودا. او دناوا تورا جواکیا فیسبوکی دا مال باتاوی کمپینه که بو کم کرنا 6205 یوریان او وگراندنا ترموی راگهاندن. بابوی مغربی و دایکاوی هولندی خدانا 4000 کام بو. جه هولندا هات او بهیوی و دویال کردستانه بجید. ظلاموی جه جیانه به هرکر. بشتی مرن ایجی هولندیان نهلاد لویره بمینت و هیوین مانه جناف چون. فاروق عمر این آرتی گرستانا گنده داسی که